Prisustvovali ste na prošlogodišnjoj konferenciji posvećenoj manjinskim lokalnim medijima na temu inspiracije, motivacije i komunikacije. Vaše mišljenje, koliko su ovakve konferencije bitne za mlade i koliko je bitno da se oni uključe u dijalog o problemima koji mediji danas imaju? Naravno da su ovakve konferencije veoma bitne i ono što bi na organizacionom planu trebalo raditi i pospešivati, to je da i đaci sami prilaze institucijama posredstvom svojih profesora filozofije, sociologije i građanskog pitanja, ali i da se konferencije i tribine o nekom light modelu prilagođenim srednjoškolcima organizuju u školi kao vannastavne aktivnosti. Sve dobre, plemenite vannastavne aktivnosti koje su usmerene uopšte na kulturu, politikologiju, jačanje svesti o savremenom demokratskom društvu, jako je poželjno da takve vannastavne aktivnosti postoje u školi i da onda učenici, znate, koji su motivisani i izabrani u toj svojoj vršnjačkoj grupi posebno deluju. Znači, od institucije, od stručnjaka ka profesorima, izabranim đacima, ka široj populaciji. Onda imamo stvarno, tako idealno zamišljeno, imamo stvarno demokratizaciju tog procesa. To bi bilo preko potrebno da se dešava ta dinamika. Jedna od bitnih stavki u, hajde da kažemo, obrazovanju današnjih mladih i srednjoškolaca jeste i medijska pismenost, o kojoj se govorilo prošle godine. I to je oblast koja se uči, znači, sa mladim naraštajima. Kako vi ocenjujete medijsku pismenost današnje omladine? Veoma je bitna medijska pismenost. Medijska pismenost danas za savremenog čoveka je, da ne preteruje otprilike, toliko važna kao nekakva vojna obuka ili civilna zaštita. Neki skup znanja i iskustava i neke samosvesti, preispitivanja stavova koji se izgrađuje, koji bukvalno čuva jedan duhovni, duševni integritet i mladog čoveka i starijeg. Jako bitno. To doslovno na tome treba raditi, kao što se među mladima širi svest o tome da redovno idu u zubaru, da paze na prevenciju od polnih bolesti. Ne banalizujem stvari, govorim nešto što pretpostavlja jedan kulturan, civilizovan život i što ne mora da smanji ni neke, da kažem, raznolikosti u društvu, ne treba da ih smanji i neku formu debate i neke dinamike, ali ih kroz medijsku pismenost drži u jednom civilizovanom okviru. I mlad čovek samom sebi pomaže da sebe bolje razume, medije oko sebe. Oko iz pozicije nastavnika u školi, recimo nastava filozofije i logike podučava argumentovano mišljenje u uočavanju logičkih grešaka. Dobro osmišljena nastava, ova vanredna nastava građanskog vaspitanja takođe to pospešuje. Sociologija, dobro postavljena istorija koja se ne svodi samo na historiografiju štrebanje, nego na sukob vrednostnih stavova. Sve su to pritoke koje jačaju tu neku svest i onda naravno kroz odgovarajuće stručne predmete se onda to fokusira na medije i povezuje i sa savremenom tehnikom, komunikacijama i kažem da to mora biti isto jedan, rekao bih, široki front. I vidi se jednostavno nedostatak toga vodi u podele, ali one podele koje imaju nešto u sebi destruktivno, nažalost. A podele su u redu, naravno, i raznolikost uopšte. Ali velike tenzije, neprijateljstva, nemogućnost saradnje, to sputava svakoga, bilo na kojoj poziciji, bilo koju društvenu moć da ima. U svakoj šali ima pola istine. I u vašem razgovoru i panelu prošle godine ste napomenuli da se čovjek opismenjuje još iz detinjstva. I sad bih ja vas pitala, koja je po vama uloga roditelja od malih nogu njihove dece, znači kako treba roditelji da se ponašaju sa decom kada se govori o medijima i o medijskoj pismenosti i praćenju i informisanju šta se oko njih dešava i ono što je u njihovom okruženju? Ogromna je uloga roditelja, to već su, da ne kažem, milenijumi pedagoškog iskustva od dostignuća razvojne psihologije pokazali svakako. Znači, roditelji prvo treba kod dete da usade jednu intelektualnu radoznalost, jednu samokritičnost, empatiju prema drugome, jer nije reč samo o nekim argumentima, to nije neka borba kompjutera, ko brže računa, bolje
nego je reč o stavovima ljudskim, o projekcijama smisla i sreće. To roditelji treba nenametljivo da omoguće taj jedan prosto atmosferu odrastanja. Škola treba da bude organski nastavak toga. Kada se dođe do medija, onda sva ta znanja, veštine, to neko iskustvo, taj već dobro formiran karakter sada treba nekako tehnički opismeniti i u medijskim tim prostorima i tim silnim porukama, propagandnim manipulacijama, informacijama pomoći onda tom nekom mladom čoveku da se snađe i da ima dovoljno entuzijazma, dobre volje i empatije da se time pozabavi, da ne uzima olako rešenja, brzo, jer to može stvarno odvesti u zablude. Da li udruživanjem manjinskih medija može se uticati na razvoj višejezičnosti? Pa evo sad prvi put čujem tu ideju i to je baš zanimljiva ideja. Ja mislim da treba osmisliti razne strategije, kako da ne. Zato što manjinske medije i manjinske zajednice objedinjuju slični problemi, slični izazovi, slični zahtevi. Tako da oni mogu da skrenu, prvo mogu jedni drugima da pomognu udruživanjima, drugo, zajedno su jači, tako su važniji, kako da kažem, činilac u društvu i mogu da skrenu pažnju većinskog naroda i većinskih govornika na potrebu da se u stvari ostvari jedna interakcija i dijalog. Zašto je važna u stvari višejezičnost? Pa mislim da smo tokom ove konferencije mogli da čujemo da je u stvari višejezičnost ključna za ostvarivanje uloge manjinskih medija i manjinskog izdavaštva u svom punom kapacitetu. Ukoliko ne budemo razvijali, znači stvarali jedan društveni kontekst koji je tolerantan i afirmativan prema različitim jezicima i etničkim zajednicama i ukoliko ne budemo tražili načine da razvijemo višejezičnost, imaćemo situaciju nastavka trenda u kome smo danas, znači sve većeg opadanja manjinskih govornika, zatim getoizacije ili neke manjinskih zajednica ili posmatranje manjinskih zajednica kao nekih ostrva ili zatvorenih zajednica, a mislim da to nikome nije u interesu, ni manjinskim, ni većinskoj zajednici, nego u stvari interes svakog društva, komunikacija, otvaranje, interakcije. Tako da višejezičnost u stvari je neophodna da bi se došlo do interakcije u nekom možda punom kapacitetu. Kada govorimo o višejezičnosti, obično ljudi misle da treba savršeno da znaju jezike svoje sredine. Znači, tu imamo dva aspekta. Prvo, kada govorimo o višejezičnosti, ne mislimo sada na ove svetske jezike, na primjer engleski, nemački, francuski, ali mislimo na jezike naše društvene sredine. Neko iskustvo i sa terena i iz naučnih istraživanja pokazalo je u stvari da je potrebno razvijati višejezičnost lokalno usmereno. Znači, da je ono što je neophodno je da raditi na nalaženju načina i kroz obrazovni sistem i putem medija, da se u lokalima razvija višejezičnost na jezicima koji su prisutni u tim lokalnim sredinama. To je pod broj 1. Tako da tu treba razmišljati koje su prakse postojale u prošlosti, šta možemo da iskoristimo danas, zašto ne oživeti neke pozitivne prakse iz prošlosti, jer poznato je da je ranije višejezičnost bila mnogo više razvijena, da je bila praktično skoro pa normalna stvar. Takođe, druga stvar je da se često podrazumeva da vladanje nekim jezikom mora biti savršeno, inače se čak govornik i ne usuđuje ni da progovori na tom jeziku. Međutim, kada gledamo naše iskustva iz prošlosti, kada slušamo šta nama govore sagovornici na terenu ili čitamo u knjigama, vidimo da višejezičnost podrazumeva znanje jednog jezika u većoj ili manjoj meri, u onoj meri u kojoj je to vama potrebno. To znači da je za neke bilo dovoljno elementarno znanje da može sa komšijom da se sporazumeva, za neke je potrebno da možda malo da razume šta se nalazi u novinama, neki su otišli korak ili 2-3 koraka dalje, ali svako je postavljao sebi kao neki zadatak ili normu da u većoj ili u manjoj meri razumeva jezike svoje sredine. Ovo što ste sad izložili, da li se kao sinonime može upotrebiti jezički krajolik? Pa, jezički krajolik je u stvari jedan širi kontekst. Znači, mi možemo sada da imamo i jednojezični jezički krajolik, iako u tom našem okruženju živi više
govornih zajednica. Znači, od nas zavisi kakav će nam biti jezički krajolik, šta mi želimo. Da li želimo da sve te govorne zajednice shvatimo kao svoje bogatstvo i kroz govornu i kulturnu razmenu pomognemo jedni drugima da budemo vidljivi u prostoru, ili ćemo insistirati na dominaciji jednog, na primjer, naroda ili jedne jezičke zajednice. Tako da jezički krajolik je sve više važan i u teoriji i u praksi, u procesu samorazumevanja i samoreprezentacije jednog društva. Kada posmatramo jezički krajolik nekog društva, nekog sela, nekog grada, neke škole, mi možemo puno toga da zaključimo. Možemo da zaključimo koja je jezička politika, šta se potiskuje, šta se ističe, a možemo takođe da dobijemo ideje šta bi trebalo, na čemu bi trebalo dalje raditi. Tako da je jezički krajolik ono što nas okružuje, znači prisutnost i verbalnih, kad govorimo o jezičkom krajoliku, prisutnost jezika u javnom prostoru. Ali mi sve češće govorimo i o semiotičkom krajoliku, to znači prisustvo posmatramo ne samo prisustvo verbalnih sadržaja, nego i vizuelnih i čak govori se i o mirisu i o zvucima. Znači sve ono što upotpunjuje, u stvari sve što čini kulturu u njenoj multimodalnosti, čini jedan krajolik. Pa tako nećemo govoriti samo o jezičkom krajoliku, nego koji ćemo posmatrati preko, na primjer, naziva ulica, naziva ustanova, grafita, nego ćemo gledati kakvi su nam spomenici, kakva nam je spomenička kultura, kakva je arhitektura, kakva je kulinarska kultura i tako dalje. I sve to čini krajolik. Kakav krajolik mi želimo, to možemo pitanje sebi da postavimo i to, recimo, da se trudimo da dostignemo nešto što smo postavili kao neki model. The Minority Safe Pack initiative went unexpectedly badly, at least for myself. So, what actually happened there, and how the minority communities accept that news? Well, in Lithuania, the Minority Safe Pack was not in the public debate at all. Majority media ignored it. But Polish community was the one to mobilize and actually collect required amount of signatures. So for Polish community this was a big deal. And then when European Commission declined to even discuss the topic, it meant that it just didn't care about a million of European citizens think. So lots of people felt betrayed, and Polish community was the most Euro-enthusiastic part of Lithuanian citizens during the referendum of 2004, when Lithuania joined the European Union. And now Polish community feels the most that European Union has betrayed them, that it was not worth joining European Union because they were hoping that it would protect their rights, protect their identity as a minority, and it is not happening because European Commission is obviously not interested in anything that is not beneficial to Germany. But well, I think this is not right. European Union did not betray us, but instead European Commission betrayed the idea European Union was built around. So how do we feel about it? Really bad. We feel cheated, we feel betrayed. Come la vera possibilità di entrare per le medie delle minoranze nel dialogo pubblico? Il dialogo con la maggioranza. Sì. Sì, lì è il problema che la maggioranza in genere non legge volentieri i giornali delle minoranze, ma c'è stato un po' un cambiamento, penso, in tutta l'Europa, perché si cerca di avere più rispetto verso le minoranze, e quello vuol dire anche guardare dove sono i problemi delle minoranze, come si possono risolvere i problemi delle minoranze. E qui sicuramente i giornali, tutti i media che curano gli interessi delle minoranze hanno un grande vantaggio, perché portano al pubblico quello dove qualcosa non funziona, qualcosa non manca, o dove ci sono le richieste che sono necessarie perché la minoranza possa sopravvivere.
E questo ruolo di portare avanti queste idee è la stampa in tutte le fasi, video, online e print. L'iniziativa Minority Safe Pack non è andata bene, in buon fine. Mi interessa come la comunità tedesca ha ricevuto questa notizia, come hanno preso questo, perché era un grande lavoro, è stato fatto, più di 1.200.000 firme e questo non è sufficiente. Come è andato questo nella comunità tedesca? È un grande peccato perché tutti quelli che hanno l'interesse o anche la sensibilità di curare l'interesse delle minoranze hanno sentito che questa è una cosa che non è giusta. Se tante firme sono state accolte in Europa si avrebbe dovuto portare in avanti. E è stato accolto come in tutti gli altri paesi. C'è una parte della popolazione che è propositiva alle minoranze e c'è una parte della popolazione che non vuole saperne delle minoranze. Per esempio i francesi dicono non ci sono minoranze da noi, siamo tutti francesi. Questo non è vero perché c'è la particolarità di certe popolazioni, di certe lingue che ci sono anche in Francia. Così è stato anche in Germania, alcuni hanno detto è un peccato e altri hanno detto per fortuna non è andata a buon fine. Ma io penso che non sia finita qui, non dobbiamo adesso smettere, dobbiamo di nuovo riportare questa questione al Parlamento europeo, dobbiamo di nuovo portarlo nei nostri stati e portarla avanti. Noi non soccombiamo, le minoranze in Europa sono la particolarità e quello che fanno bella l'Europa, la diversità. Per questo andiamo avanti che vinceremo. I think the decision to not move forward with any of the proposals in the Minority Safe Pack initiative sets a bad example of the point of the European Citizens Initiative. I think the signs of support from many national and regional parliaments has been positive in keeping the issues on the table. And I don't think it's going to have a negative impact on minorities. It's just not improving the status quo. But this has been a long struggle for minority organizations, both domestically and on the EU level. And I don't think that minority advocates or scholars are going to give up with this. So I think the struggle goes on. Within the forum, reactions range from disappointment to bewilderment and from indignation to defiance at the rejection of the Minority Safe Pack initiative. Indeed, the European Commission's justification is cynical and does not provide substantive answers to the issues we have raised. For example, they want to put us off by saying that the European Union has already adopted the Roma strategy and other measures that have protected other kinds of minorities and that we should be content with that. Their argument, which starts with the fact that the protection of minorities is a competence of the member states and continues with a list of how much they think has already been done for minorities, is not coherent. Meanwhile, we see that while the Commission is defending the various communities with reference to common European values, it is the autochthonous minorities that are being left out, because the protection of minorities is a competence of the member states. It is obvious that the European Commission has contradicted itself and has only sought excuses for rejection, which is why we have appealed the decision by initiating annulment procedures at the Court of Justice of the European Union. In addition to the formal justification, there were also a great many discussions on the corridors, which revealed to us that there were several member states that were lobbying very strongly against the initiative. It has become clear that the much vaunted independence of the European Commission is worth nothing when it comes to autochthonous minorities, because then the problem immediately becomes a Romanian, Spanish, or Baltic states' internal affairs issue. The commissioners who in the end rejected this proposal with a convoluted justification invoked historical sensitivity.
So far, FUAN has played by the rules. The legal framework for Citizens' Initiative has allowed us to propose legal solutions within the margins of maneuver provided by the current EU treaties, and we have collected signatures and lobbied for this. Essentially, what we have been doing for the last 10 years, and we have achieved significant results, as we have to manage to win the support of a number of important actors, including the German Parliament, the Hungarian, the Dutch parliaments, a number of regional parliaments, and the European Parliament itself with a 3/4 majority resolution. We can say that we have put minority protection on the EU agenda after all. The Commission did not like that. That is why we have now proposed that the protection of minorities should be a shared competence between the member states and the Union, so that the EU has the opportunity to intervene directly in this matter. So this is the main proposal we are making and advocating for in the series of EU consultations at the Conference on the Future of Europe. Well, I think it very much depends on the point in time when such a question is asked, because if we are looking for a general answer, then I think I would be very skeptical when it comes to the visibility, the presence of minority language media in different European contexts in terms of its role in public dialogue, public debates. This is not to say that those media are not participating in such debates, but the issue is whether they are read by other participants or listened to or viewed by other participants who are involved in different topics, of the society-wide importance. And the reference to temporality was made by me in such a sense that, of course, there are events, there are certain developments where minority language media are becoming much more present and much more visible to majority language participants in such a societal, in instances of society-wide dialogue. The good example from the Danish-German border region, where my host institution ECMI is located, is, for example, the recent celebrations of the 100th anniversary of the border settlement between Germany and Denmark. And in that sense, the voices of people producing minority language media were very much present in majority language media when they were discussing, issues of importance for minorities, the way they remember those historical events, the way that those memories is evolving, changing with time. So I think that this is important, that there are periods when there is relatively intense visibility of minority language media in such context. But there are also other periods, rather more frequent, I would say, when there is a relative silence in terms of the involvement of those actors in society-wide debates.